Partai terakhir antara Aji Tian PB Idama melawan Freddy Ardi PB Tunas Muda. Skor 0-0. Main. Out poin 1-0. Pindah servis 1-1. Poin 2-1. Pindah servis 2-1. Out poin 3-2. Poin 4-2. Poin 5-2. Poin 6-2. Jiwa muda enggak? SMA enggak? Poin 7-2. Poin 8-2. Poin 9-2. Out pindah servis 3-9. Tarik. Poin 4-9. Pindah servis 10-4. Pindah servis 5-10. Pindah servis 11-5 istirahat. Mulai masuk. Sebelas lima main. Out poin 12-5. Poin 13-5. Poin 14-5. Poin 15-5. Pindah servis 6-15.
Pindah servis 16-6. Kasa. Poin 17-6. Pindah servis 7-17. Poin 8-17. Jangan cepo ya. Poin 9-17. Out, pindah servis 18-9. All, poin 19-9. Poin 29, game point. Out 21-9 game. Set pertama digunakan Randy Arbi PT Tunas Muda. Skor 1-0. Tegal kan. Jauh kan balik pakai tinggi. Kamu? Di mana itu? Ah, Di mana kau ini? beda. Mobil ada ya? Di mana? Di mana? Jalan Poros. Oh, yang boleh lah. Kecamatan. Dekat apa ini? Ini kami aku udah Serobuna tuh lah. Di Boguna. Ah, Kami nak jalan Poros. Naik kan ini? ah. 2019 kami. Set kedua 0-0 main. Poin 1-0. Poin 2-0. Oh, pendek. Oh, Poin 3-0. berapa tim kamu nyari? Suka lah. Aku tak ada gawe waktu pertama tuh malamnya. Poin 4-0. Poin 5-0. Poin 6-0. Poin 7-0. Poin 8-0. Poin 9-0. Pindah servis 1-9. Full poin 29. Poin 39.
Linda servis 10-3. Linda servis 4-10. Out, poin 5-10. Poin 6-10. Linda servis 11-6 istirahat. Kosong. Malam, malam. Kakak ini nak info. Mau. Kakak ini nak info. 11-6 main. Poin 12-6. Poin 13-6. Linda servis 7-13. Linda servis 14-7. Rasa. Poin 15-7. Poin mau. Poin 16-7. Poin 17-7. Poin 18-7. Tidak beringat. Linda servis 8-9. Lensman yang kurang tepuk. Dunia menonton Niki. Linda servis 19-8. Out, poin 28. Masuk 28-8.